ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Maka kita kepada Allah Subhanahu wa taala armangat kamni Allah ni mandifat Sudan fi nusifan ripali mana amni lirakan mafatu ki pamnan siga Muhammad sirofana kavieni ari europea diani arze manaraka ni ziram na saranga atamnan fat nandona sika manuka ta darsa vavo makaskani nasunawi manazil ar-ruh lifanazi napitakan Allah Subhanahu wa ta'ala mvatatsika yufanaze we falalanga nizote na marna kivitsi amtsika zanakolombelo satria fana io dia avy amina antsoina hoe alamu al-amr araka nambaran Allah min Quran yas'alunaka 'ani ar-ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-'ilmi illa qalila rafamantani zreu makaskan izani ruh lazawi zirufa izan dia avamni baik koma panau ni Allah alamul amr min Allah Subhanahu wa ta'ala aveu anaro dia namena falalanga keli mumbaniziu artena marna ramisi iro fivoarana resaka fikaruanga zenaton zanakolombelo atramzay zeretsika famarina ny Qur'an amin'ny zany zany 14 siècle taloha nambaran Allah makaskan izany roho zany kely mitsy le fahalalagna namen Allah nareo mombanazy ary nandroany na science nandeha nivoatra karakory mbola tsisy afaka milaza mavofe ino marina mafanaty atram'izao zay manambara le famarina Qur'an satria jeretsika tam 14e siècle taloha Qur'an fa nametraka io tahaddi io défi ifan zanakolombelo mety nanao fivoarana mety nahay hoe ty amizay fanatik atram'izao mbola sisy manampahaizana karakory afaka hoe mamaritra tsara hoe ino mafanaty izany manambara le famarina ny Qur'an ary le teny napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an wama utitum min al-ilmi makasika ny fanahy ke le fahalalagna ary voaprofo izany zavatra izany ary manambara koa atsika famarina ny boky ny Allah subhanahu wa ta'ala nambarana ulama io fana io rehefa napetraka ny Allah amin'ny vatany zanakolombelo dia nametrana koa zany ambaratonga hafahatsika zany tonga amin'ny faratampony le tadiavan'ny Allah Subhanahu wa ta'ala amin'ny fanainy ka misy ireo ambaratonga mila andalovana fito izy ireo nambarana ulama ny voalohany amin'ny izany ambaratonga manzil min manazil ruh nambarana ulama hainareo iny التقوى تقوى منزل فولوني أم منازل الروح تقوى أرزينو إن شاء الله يرسافة سيكا منزل فولوني زي التقوى زي ما نركنا زي اليقين زي ما نركنا جسكا تونغا من المنازل اللي فرنا نبون إن شاء الله تقوى نبيتك الله سبحانه وتعالى أساس ستيو دينغنا فولون إما تونغا فوي la Qur'an sukafatsika eo amin'ny 285 averiny Allah subhanahu wa ta'ala teny taqwa miverimberina anatin'ny Qur'an 285 fois iverena ny teny eo anatin'ny Qur'an taqwa manambara lanjany izany teny zany ary manambara lanjany izany taqwa izany raha jeretsika vao manokatra Qur'an anao oreny suratul Fatiha alif lam mim dhalika alkitab لا ريب فيه هدى للمتقين فايتسينا وانو لزماننا تقوى يو كتاب بوكيو أنا وتسي عفاك نالوانتي ما صفنا ريتنا يو كتاب الله نفهم بنوني رسول الله راتيس تقوى ستناو إنو فمبا أرتمبني إذن كتاب الله زن روت سكتشنا نوزن تقوى زن كونديشن بولون نديزن أفول ما بتصارونه الله سبحانه وتعالى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد يعني سنتيتهم بيناتهم
ampatsaivo ireo olona amin'ny alalan'ny Qur'an zay ireo manana fatahorana amin'ny andro iny. Io wala taqwa zany, man yakhafu wa'id. Zany hoe anao afaka mampatsara olo ata, fa izy koa tsisy anatin'ny fony io taqwa. Na khawf min Allah subhanahu wa ta'ala, khawf Allah wa khawf yawm al-wa'id. Dhikra iny lafa patsaivo amin'ny alalan'ny Qur'an iny tsisy fetrekany amin'ny olona iny. Zay mahatonga le taqwa ilaitsika be. Aya farany najosiny Allah subhanahu wa ta'ala 9 andro alohan'ny fahafatesan'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. 9 andro tavela Rasul sallallahu alaihi wasallam titante. Allah najos aya farany anatin'ny Qur'an. Hainareo aya zany. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wala taqwa yan. Matahuranareo io andro zay iverenanareo amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Wala teny io yan name. 9 andro alohan'ny fahafatesan'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Izany manambara fa hoe io taqwa io dia anisan'ny zavatra manandanja be zany amintsika. Zay mahatonga hoe Ramadan zay fanapetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala nandalo teo, tanjona lehibe napetraka ny Allah izany taqwa izany. Ingany atsika mba nahazo anjara amin'izany taqwa zany inshallah. Satria raha nahazontsika izany taqwa tamin'ny Ramadan, taqwa tsy midika hoe anao hena mandraiky anao lasanjely. Taqwa tsy midika hoe anao tsy anao fadisona. La. Taqwa tsy midika hoe anao tsy azon'ny shaitan. Zaka jiaby zany mety mandalo. Jeresika nambarana Allah subhanahu wa ta'ala manana taqwa io. Nambarana Allah subhanahu wa ta'ala والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Itatsika ireny olona zay nanao fahisha zany zavatra vita nambarana Allah, fahisha, teny tsy mendrika, fietsika tsy mendrika, toetra tsy mendrika nantsona hoe fahisha. Aveo أو ظلموا أنفسهم, satria tsika rehefa manao zavatra diso ndraiky zavatra tsy mety ndraiky zavatra manohitra ny baiko ampanaony Allah, atsika manao tsirarina amin'ny tenantsika foana. Fa dhakarullah, natsaro any Allah, sifaniza mazavaina Allah ito. Fastaghfaru li dhunubihim, ary reo nangataka famelagna amin'ny natsapa le fadisona, aveo nangataka famelagna amin'ny Allah le fadisona. Zany hoe muttaqin tsy olo tsy manao diso mila ambarana Allah. Io sifatul muttaqin azavaina Allah ito. Wasaru lil maghfirati wal jannati arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi ad-dharra wa najwa wal ladhina idha fa'alu fahishatan. Allah manazava sifa. La lisan sifan muttaqin manao fadisona, manao fotanga. Manao fotanga, manao fadisona. Fa kosa matsaro izy fa le raha nataoko tsy mety. Satria izy mahita hoe misy Allah mahita anazy zany, muraqabatullah. Ol muttaqin izy manao diso fa izy malaky mahatsapa le fadisona anazy ary malaky mahay miverina izy amin'ny alalan'ny fahibanga amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zay ny muttaqin. Ewa nambar Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny Qur'an إن الذين آمنوا نبأ الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا إذا مسهم الشيطان تذكروا. أيوة إذا مسهم الشيطان تذكروا. إذا تيجا رينول مننا إيمان مننا تقوى ميتكو زن الشيطان فكا بيتمروا أمنا لنا نوسوس. الله سبحانه إذا مسهم الشيطان نبأ الله فلما بيعفكن للمتقين وغير متقين rehefa shaitan avy mila manjaka amin'izy reo matsaro manao dhikrullah amin'izao fotoana izany. Iny zavatra mandalo reo voaro amin'izany bisibisika ny shaitan, reo voaro zany amin'ny ireo fakapana ndesin'ny shaitan amin'izao fotoana izany. Ka shaitan mba afaka manafika foana atao muttaqin. Dikan'io zany manao diso muttaqin, manao donc zay sifan'ny muttaqin tsy anjely, sifan'ny muttaqin olombelo izy manompo any Allah subhanahu wa ta'ala, manao fadisona izy, fa rehefa manao fadisona izy matsapa dia miverina. Zay zany le muttaqin amin'ny fotoana izany. Ka rehefa zay zany le toetra raha mandalo, jerentsika atsika zany ny baikona miaina anatin'izany taqwa zany, tsy hoe fotoana jiaby anatin'ny taqwa
Hanzala io anisan'ny sahaba anakiraiky radiallahu taala andraiky izy namonjy any Abubakr radiallahu taala izy naza tamin'ny Abubakr radiallahu ya Ababakr rehefa tsika mipetraka miaraka amin'ny rasulillah sallallahu alaihi wasallam atsika ohatrany mahita janna ohatrany mahita afobe ohatrany miaina zany le quwa ruhiya atsika zany nambarana ulama nafsa misy ansony markazul quwa atsika zany kolombelo misy ansony zavatra markazul quwa zany hoe centre zahoantsika le hery ray aman-dreny zao na ny zanaka markaz quwa na ny zanaka ray aman-dreny satria zanaka izy koa tanka izy mahita ray aman-dreny ampatanjaka anazy zany fa rehefa tsy eo le ray aman-dreny tatsika le zasakamboty fa miaina zany le heriny le zaza iny satria fa tsy eo le ray aman-dreny markazul quwa karaha io zany fanambarandreo ulamau nafs le aqwa le amin'ny markaziny le centre ny hery manomenana hery farany matanjaka ino quwatu ruhiya le quwa le hery zay misy am'le fanatsika tsiraikiraiky raha io zany malemy ata le personnalité nao le malemy anao zany lasa mety manipulen'olo anao zany mety lasa tratra ny fahaverezana satria le markaz quwa anao tsy matanjaka zany hoe le roh am'izao fotoana io zany la mahita tsika nandroany ty ireo karazany olona am'izao fotoana zao tsika mety gaga mahita hoe fivoaran'ireo karazany secte maro misokatra karazany fanompona tsy hainao karakory zay mandalo eo koa zany amin'ny resaka ampandalovondreo amin'ny izy ty amin'ny resaka internet ndraiky zaka maro koa olo manontany anay karakory ma resaka méditation ty yoga tsy haiko manino tsy haiko raha de karaha manao concentration misy olo manontany mihitsy ustady zay bako manao kung fu zay karaha zany fa le maître izy mampianatra anay resaka concentration mila manao yoga tsy haiko manao karaha barako yoga tsika sola tsika izy mandeha lavitra anao raha misy khushu amin'ny sola io mandeha atao yoga jiaby reo ndraiky ino reo mbola tsy fa ka anao io le tsy fahalantsika fahalagna anatin'ny islam antsika mandeha mitady io nambaran'ireo ulama mahatonga olo misecte maro mahazo olo manino volan'ireo angalaindreo reo maneky alafosy jiaby hitanao fa volanao mila diovina vitandreo manao an'izay zavatra zay nambaran'ireo ulama satria le markaziny le quwa zay misy amin'olombelo le roh faible ino antsona hoe mitena raha faragh ruhi zany hoe rehefa io le fanatsika io zany miaina anatin'ny daf anatin'ny faiblesse zany de lasa olo afaka manarorotra anao mampiasa anao io zany ankapobeny zanak'olombelo karaha zany zay mahatonga misy le manjaka misy le anjakaina ankapobeny le olo anjakaina satria le fana le markazul quwa le ruhiya daif aminanazy anao anjakaina amizay anao zany tsy manana personnel voatenina karaha zany hevitra karaha zany anao fa manaraka am'izao fotoana io zany satria faible anao amin'izay nantsona hoe ino nantsona hoe faragh ruhi afaka manipulena zany anao andesina zay andesananao am'izao fotoana io zany de sy tratra ny sainanao izy amin'ny fotoana io donc atsika mila mampatanjaka io nantsona markazul quwa raiky ty zay farany matanjaka io le dirasa nanambara hoe markazul quwa farany matanjaka amin'ny zanak'olombelo azahoan'olo hery azahoan'ny zanak'olombelo hery io quwatu ruhiya tsy finoana tsy pino islam milaza zany fa ireo ulamau nafs zay tsy pino islam reo milaza zany zany hoe dirasa fanadiadiagna ary nikaroka reo nahita fa hoe izany no mampahery alhamdulillah atsika manana ireo fomba afahatsika mampatanjaka izany le markazul quwa io zany no ijerentsika am'leo manazy le roh zay ijerentsika inshallah raha haitsika mametraka ireo ezaka araka ny tokony izy miala ny taqwa miditra am'ireo ambara tonga reo fito reo matanjaka le markazul quwa atsika am'izao fotoana izany lasa manana faleovatena le tena faleovatena tsy hoe anao manao sitraponao matetika olo mivola le faleovatena zany anao manao sitraponao anao manao sitraponao anao mbola ambaniny fahefany tsiriritra anao ewa anao mbola avy ambany fahefany tsiriritra anao mbola baikony zavatra anakiraiky mbola tsy anao ndro mibaiko anao efitra za manao faleovatena sy liberté zany amin'ny anarany liberté za manao zay zaka ty ataoko anao manao zay zaka ty ataonao anao zany mbola ambany fahefany tsiriritra anao dikan'zany anao miala am'izay le zavatra ataonao fa tsy vitanao miala azy dikan'izay tsy anao mbola tsy anao fa anao mbola anjakainy raha amboninao io le nafs manjaka amboninao donc le nafs
rehefa manjaka le minafsa mifatatra mivatanao io le shahwa rehefa manjaka manambara fa le koany fanana le roh ambany am'izao fotoana izany koa rohia daif atsika mila mampiakatra an'izany dikan'io atsika mila mahafantatra le fomba zao ndraiky anao nandroany ity nandeha napakefitra hoe zao nde hampatanjaka rohonakay nazimtsika raha io tsika tsy afaka anao azy atsika fana io misy ambaratonga io zany fa nametrana ary misy ulama fa nanadiady azy io mipetraka anatin'ny sharia olkitaby wa sunna azao azy ka manazil zay hoe mila atsika manadiady azy any izy ireo inchallah donc le manzil voalohany nambaratsika taqwa Allah satria rehefa anao zany miaina anatin'ny taqwa jeretsika iny zavatra mandalo inna allaha yuhibbu almuttaqin inna allaha ma'a almuttaqin Allah miaraka aminao anao rehefa misy taqwa Allah miaraka aminao Allah mitia anao Allah subhanahu wa ta'ala mitia anao ya wattaqullah wa yu'allimukum Allah anao rehefa anatin'ny taqwa fahalalanganao koa mipetraka araka an'izy anao rehefa anatin'ny taqwa jeretsika zakavatra mandalo koa innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin anao ekena Allah raha ataonao jiaby ekena dikany anao ekena Allah subhanahu wa ta'ala in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a favalo atsika jiaby io tsy afaka miala favalo misolo foana zany mila ratsy atsika na amin'ny olombelo mety miara-monina aminanao na am'ireo zavaboary zay tsy hainao ansoina hoe reo djiny donc karakory raha fanao miaro atao olombelo zay mila ratsy anao misy hainao misy tsy hainao basy djiny zay tsy hitanao io karakory aizanao iro mila ratsy anao ndraiky ia iaro anao amin'izany ia iaro anao amin'ireny mazava ho azy atsika mila manana ile hery afahatsika miaro tena atsika amin'izy ireny io le ilaina le taqwa abarany Allah subhanahu wa ta'ala raha ohatra ka anareo miaina anatin'ny faharetana ndraiky anareo manana le taqwa am'izao fotoana izany reo zay manao tetika zay hoe mila manao ratsy anareo la yadurrukum kaiduhum shay'a le tetika an'izy ireo tsy anan-kery aminareo noho le herin'le fanahy ananareo am'izao fotoana izany noho le taqwa mipetraka amin'ny place amin'ny fotoana io donc taqwa karakory raha jeretsika zany jeretsika taqwa io anatin'ny andavanandro karakory aizantsika anazy taqwa zany anao miaina amin'ny andro anao ohatra zany anao mijery anatin'ny andro karakory ainanao amin'ny taqwa anany foa maraina anany foa fajr inchallah zany sifa almuttaqin izy ny foa fajr anany foa nataraka salat alfajr alhamdulillah anabako nanao dhikra kelikely anabako nina nandeha nanao asanao anao amin'ny asanao iny nanatanteraka asa fa anatin'ny asanao iny mety nanao fadisognanao tafijery raha tokony tsy nijerenao tafieno raha tsy tokony nataonao ninonao tafiresaka lelanao nifosa olo tato navandy ato na mitaka raha ary nateny ratsy nateny namparary fon'olo ato maolombelo anao zany fa na vidora anao mbona sola koa midora alhamdulillah nandeha anao vita matsana asr nandeha koa anao alhamdulillah nanao asanao alohan'ny asr tonga fotoana asr nandeha namono solanao na tsara anao nandeha nijery ray aman-dreny koa reo mipetraka miaraka aminao reo lavitra nandeha nivanginao raha tsy zany nantsona amin'ny téléphone karakory andareo karakory raha ndraiky ino aty nanao tsara agnato anao nijery olo ato anao nandeha maghrib anao nanao isha vita isha anao nipetraka anao nandinika nanao hisabu nafs nanateraka sola foana navita nanao birrul walidain mety namonjy olo marary kely karaha ty na namangy olo marary karaha na nitany vaovaoandolo any karaha ty fa nifankahita amin'ny raha lahy fa za tafanao diso reto natsapa anao maninona anao am'rehefa disona reny maninona anao amin'izy reny matsapa hoe tsy mety raha nataoko nangala masbahanao tasbih astaghfirullah 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 anao fa niaina anatin'ny taqwa tamin'ny andronao tatsika zay le kabary zany hoe zao zao ty zany manambara anareo amin'io haizantsika hoe taqwa zany boka tsy kotsika mieritreritra hoe taqwa zany donc io fa
io olo mitily reny donc misy takoana mbarana atsika zany mieritreritra karaha zany atsika zany mieritreritra hoe aloha miresaka takoana waliullah zany nantsika zany koa fa miresaka waliullah bokoro ino sifany waliullah innama wali namba Allah subhanahu wa ta'ala ino ma sifany waliullah namba Allah subhanahu wa ta'ala ireo zany anisany zavatra zay azondreo Allah subhanahu wa ta'ala la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alwali sikona fa wali ino zavatra mandalo anao fa tsisy asa loha koa fa io zavatra vorona bokoina Allah aminanao izy ireo alladhina amanu wa kanu yattaqun sifany wali ireo mpino ary nanana taqwa ireo wali wallahi hitanao hitatsika le nazavaiko aminareo hoe karaha io iainantsika anatina ndraiky anao fa wali atsika zany metritra waliullah zany mila mitily amin'ny karaha nambarandreo misy sanao za tsy anao anaran'olo mbarandreo olo io mitengy olo zany ampitengy eto izy zany andeka atseby koa fa olo zany ampitengeny mboka eto fa mitengy sambo zany mitengy baka be mitengy assalamu alaikum fondy iny zany fa mampitenginandreo baka igny mandeha tonga katseby fondy igny fa mitsenanandreo ery nambarandreo nafakarakory fondy io sasa amizay mivola hoe izy mitily amin'ny sajada le fanaovana sola igny karaha ty sasany vola hoe izy mangala voanio anankiroa igny ataony amin'ny tongotra anazy karaha ty miglisse izy amin'ny rano igny jusqu'à mandeha malaky mandeha litrandreo io tantara tam'izay mbola kely tantarindreo raha io tafara taty amizay zay nahay fa fondy io baky iny zany rehefa mandeha baky iny mandeha karaha zany tam'izany fotoana izany fondy io zany mangala vidette rapide reny fondy io fa aloha io zany bon tsy ino olo jiaby mbo mety lasa olo jiaby izy koa miaina araka an'le fagnazavagna nametsika iny izy waliullah izy muttaqin wali amin'andro iny ka raha ohatra ka voaritsika io andro io zany karaha zany voaritsika herinandrotsika karaha io inshallah voaritsika volagnatsika karaha io koa mandavataona jusqu'à fin de ramadan inshallah atsika anatin'ny khair atsika anatin'ny atsaragna atsika anatin'ny atsaragna ino mahatonga atsika anatin'ny atsaragna satria jereo le vokatra nambarina Allah subhanahu wa ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja anao rehefa miaina anatin'ny taqwa zavatra voalohany aboakany Allah subhanahu wa ta'ala aminanao asaloha ndraiky alahelinao izy zany olo tsy miaina anatin'ny asaloha ndraiky alahelo am'izao fotoana zao ty tsisy raha atsika miaina anatin'ny stress lava foana mikabary jiaby mandalo miala amin'ny asa tokatrano miala amin'ny tokatrano fiarahamonina miala amin'ny fiarahamonina raha ty ndraiky raha ato fin du mois tonga tsisy raha trosa ambony raha ndraiky raha ato io jiaby io iainantsika tsisy olo niany ty afaka amilazy atsika mivola alhamdulillah mampino islamo atsika fa raha reo iainantsika jiaby ary raha reo mame asalohatsika ary raha reo mahatonga lasa atsika lasa tafiditra anatin'ny homom hamo lava foana io zavatra voalohany asoriny le anao koa miaina anatin'ny taqwa tafrij alhumum io zavatra voalohany miala le hamitsika lasa faharoa waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib amorany Allah rizikitsika io le asalohatsika afa koa le rizikitsika ty asa karakory ty karakory raha ty mo amaivanny Allah lasa amoranny Allah aminantsika wa yarzuqhu min haythu la yahtasib roa telo ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا زي نقول نانا إذا تقوى زين بارن الله سبحانه وتعالى سيتياسيون أسجاب مرانة زين رمضان الناس مصر رمضان الناس فلا سمورا من الناس ما سما يفهم من الناس مصر رمضان الناس فلا سما يفهم من الناس فما يفهم نيروتو إن دراز مندالهم فينا يو الله آية القرآن جاب مبارك ونرويته فتسوي زو ندينا مورنا رافن ميزان جابر يو من التقوى هنا من التقوى ومن يتق الله نبر الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته أنا بتكم تقوى أنا بماز توفيقي مانغاتا كفاميلان وفوتانغانو أبزفتنا إذا نيزا تمندال نانا فوتانغانو فنون للتقوى إنزا تمندال فبتسيف مانغاتو غمنانو أنا لا سمنو استغفار لا سمانغاتا كفاميلان إن ما فناز يكفر عنه سيئاته يا io zany le vokatra azontsika amin'ny dunia subhanallah ary mbola maro io zany ino vokatra amin'ny akhira amin'ny vokatra amin'ny akhira io
وينجي الله الذين اتقوا ربهم. ينجي عند القيامة رينول لنا تقوى من دنيتي avutni Allah situation jaberi situation jab mandalom ni akhira pitsarang fandanjanga liasa fanmezanga libuki fandaluva nam sirat ana mandalam sirat zan ambani nari jahannam sisula fa kama naftana umni samburkun tanako samburkun tanako hawa sabu avamni imam sika mi dolian imam ana bok imam nay taw tazungkun tanok tis mar mandalom ni sirat nambani mi dolian zafad zan tarke swalan daru fa zawchi shafa kam tarke no yitu hawa bovlang nam nakera zan setia manin zeli situation ambaran Allah subhanahu wa ta'ala tsisa vatafaka hana avtanare wan nana manare zani na avanare zan na zana ka zan na baba zan na vad zan na im zan tsisa faka hana avtanare fazavatra faka hana avtanare wari le taqwa nan ratam dunyati yufun ambaran nari jahannam ana mandalam sirat an janna mi abanawari karkoran dalu vanom taqwa na marina tam dunyati yino mana murana amzar tamizan وينجي الله الذين اتقوا نبر الله سبحانه وتعالى يوزن أنيسن زوجتنا إلى تسكبي عفينا تسكا يتم دنيا من آخرة ستنا بارني رسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى تسلبوا ميتا أنات الجنة أفتشوا مني نكينا كان الله سبحانه وتعالى أبارن أتانو يا رسول الله بارن رسول الله أتزو تسلبوا ميتم جنة من عسنتون دعني أقول أتالي عسنتون تسكا كركور تسكا ميتمنا عملي الصالح كركور عبادة كركور يتسمى بيتا تسكنة الجنة زم فلما بيتا تسكنة الجنة إنكينك الله إنكينك رحمني الله يو إلى تسكم رهجبة تسكم دنيته شيء تسكجا بكو إلى تسككم بيتا تسكم جنة لرحمن الله سبحانه وتعالى كركور زوج كناز والله سبحانه وتعالى إن رحمتي وسعت كل شيء لإنكينك كنا الله سبحانه وتعالى فيلتهم رجاب أم دنيا من آخر رجاب إنك فيلتهم رجاب وسأكتبها للذين يتقون عرصراتك إذا إنك زان ولا زوي نانا نيزان تقوى زان نانا مار نيزان تقوى زان إنك الله زي لا تسكمني أتا أنفنغلانا سفلكيل زي ينتسكم دنيتي تسكس يسمي أكرم إنك الله سبحانه وتعالى إيوه لا تسكن الله أمرين سكت تقوى أزيك يروزاو تجابرو يوم دنيا بكم من آخرة بإذن الله سبحانه وتعالى ما زافوازي أني سنفوك اللي بين تقوى من آخرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين جنة جنة يوم دناسك الألفيرن جنة يوم نريك نانو ريك جنة فرفكين يوم بارتونغن جنة فارن فانباني آني جنة نول فارني أمام جنة يوم سنبارتونغن ambaran tungan jannah warakarakan le isan ayat Quran isan ayat Quran jannah 6234 shiri 6234 daraja yu jannah kilo bumaya ay plus na kaya arakarakan ni nafala zabait sikat Ramadan arakarakan ni lewe ay zam isan ayat Quran donc درجة من 6234 درجة أنا تنجنة كده ما يتركهم ريكم بندرك ما شاء الله عليه الحمد لله ده إذا تمام ده لفارنا باني يو لانتن دكتان أرضه السماوات يرو لانتن فيت دكتان فيتو يو جنة فارنا باني الناس كنا أيرك بكون أم بيت أيرك كم دنيا تي هنا نام إن شاء الله أيرك as kono bunan karakori kono na pita aya 6234 na piarno de kono na haizru alhamdulillah ibu meka tsar sekejap mengata sekejap mau darajah farana bun insyaallah imu ngana rasul sallallahu fangata kafuna mangata naru jannatil firdausil a'la if you farana bun yom ban arshan Allah subhanahu wa ta'ala jiran paminan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nam jannah cikam daftuniza kizali taqwa donc yom zai fantani nam petaka karakur tukun hatta utsikam zai bawe miainam ni takwa yu mamahazwazi miainam nazi ar in kura tukun chata utsika siwi hana putka takwa yu
ijerentsika amin'ny fiainantsika manaraka inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala satria raha voafehintsika dingana voalohany io boko mazava aminantsika le fomba hafahantsika zany miakatra amin'ny dingana io voalohany io mora aminantsika koa inshallah dia hiakatra amin'ny faharoa bako io kotsika zany fa mila manonga to bako tsy lambany to mbola tsy nanjavona aminantsika izy mba dia tsy mety amin'ny fotoana izany alohantsika mandeha moramora inshallah manaraka zany jerentsika ino tokony ataoko ndraiky ataonao miaina amin'izany taqwa zany ary ino tokony tsy ataoko ndraiky tsy ataonao tsy hanapotika izany taqwa zany amin'ny fotoana izany azahoantsika ireo vokatra jiaby reo biidhnillah subhanahu wa ta'ala allahu ta'ala a'la wa a'lam wa jazakumullahu li khairi istima'ikum subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin